kumba ka parthai ka tip bat rakhe ka sngi kerpang na ka bandaki kenthai na kalyang ka Meghalaya State Rural Livelihood Society BMMU Mairang CNRD block menta ka sngi ka pratrik ulber arja arpsau kalakan mau buram mekani ka sngi ka tip kum ka International Women's Day arja arpsau halor ka phang pedang Invest in Women Accelerate Progress. Lasdang ikani ka jing rakhi da ka jing yat pat ba ka lasdang nakmat jong ka jaka yang kali ha ka snong pendeng umyong bala penkot pat hapo ka SGSY Hall jong ka Mairang block haringkat ka jing wan simbanta ki kenthai ki betre ha ki self help group prepare ki badan ha kaleng jong ka than ha ka ning ka ski ka Dr. D Cream Subdivisional Animal Husbandry and Veterinary Officer Mairang kala longkum ka kongsan ha ka ning program ha ka ba kala kentu ya ki kenthai bakim dai ban le ran ban tre ya ka no ka kam bat ru ban penkot ya la di tang ha ki saudong sau kun jong ka yeng henry ban wat ikilat kilenti ban ket ban ba lang hayeng Invest in Women, accelerate progress. Ông bà, ini ban ai boring kentai, ban ai la di kentai, nang menginyo yang kata karoi kapa. Pun bagi tip, bagi ni om invest saban, invest ni buat pisah, nang pisahkan karoi tip kejut ke, mentang ni om bagi invest bagi dan ni kentai, nang ni mana yang kata karoi kapa, nang kani kasni kapan mau ni bagi dia yang harus jom kicap bagi dia ni syakmat uble sisa ni ba kau penpang duk kata ula ai ni kata kamayan ble kaba mangi me yang sotu kata kacing kamayan kata ble kaba ni dan kata buat sotu bakala duk kata kaba wat ni dan kaba sotu kata buat kaba ula bentuk buat ble ni kaba mayan kaba wat isin lang kai buat buat ini mangyat pai kata kabur nila na do ba na yang do mesti bila kin ban pendam income yang jami di battery office na sa kami di hair sa office di electrician do di hair sa do dawan niya niya on teresa kami tadam net kuje men miya ko siya pa atam jun khai den si sienu mikro kuan troshimi tabana wa ya lempang kata do kuan troshimi Sipang akhir siapkan, sipang ai, dot, ring 4 program kata kasih ringin thai, kata ada kemayan belai ke bawah tentu boleh ni, kebaki senang je nak bandek belai, tak pedih tak sibuk pangkon, dia cari step lah, bila ni lah, thai kata ni lah kata kadang yang tu bang semua bagi lo hampo, yang tu bang semua bagi orang bagi ikam hampo. When they ban snowball board ba yang ni lah kau berpak di dalam tu board when they menginjam pendan kami kata board with empower yang dia kemudian tu banyak ban empower ini dan ban I board ini kadai mengihi dan I board lagi dan mengihi para mengihi kemudian berarti siang tidak dan mengidan dok dan tahu dan kini BEC jadi kampan di self group emang setiap self group jadi kentai dan kami rokat di kita Yang ni nak ayok lagi training kejat kita diberi buat I training kantor imana begadang hang ni. Banwan I mesia ni fisia, mentor ni fisia, nikai, bakumno ni yang melakukan kejat. But ni tidak dijong di kijulong.
Ikan thai dan kecilong, serang dan kecilong. Ikan di basyo, ikan pak ibam nuat bapli, panik. Mereka cinta dengan Excel tak dulu beberapa definisi bahkan I mean say, inspire lah itu ibam nuat. Ini cuma ya. Baju daerah penuh kakam lo. Kemudian kakam kebalak pada dan kemudian kemudian ke serang. Kemudian ke berjuat, kemudian ke balak. Nila ada berkhidmat syam jadi kita banyak kali. Mereka belen. Ini boleh buat sekolah halan kah dapat kita sudah. Kapag ibang nila hindi ka ibang nila. Syam na one meeting hindi ka hindi tana ada. Hindi pa office. Last ang buwan hindi ka dapat ang tang yung di office ni nila jangan ka. Isin lang ba ikin ka. Hindi pa yung school bapas ba meron kang pas ba siya Kendapat, di kita takadang di bansa sarong di takadang di bansa tu, pangituan na takabor kan, dengan pentrai kami kata, kumay ang ikong nangyay, kung ayun, ay dari ko di ang ba, hindi man penput yang datang di saudong mo kayo, kadang ni penput yang datang di saudong mo kayo, nileran, banmi siya kamat, sulong tang kini hanya kapan support tang siya din siya, mereka makan kapag kayo nila, kapag saya bet, kapag kayo kapag ibuan ka cinlot, mangirong ideban, contribute, hindi sa kaman. Ginwa, sila, ibang iharap lang sa pahin. Manginlong lang, mangingkit lang, ikajim, kit hiye. Namakong Panginoon ba, kakantay, kaday kabatay, kayo. Kapag kawanra, ikajim so hiye, kabandang bantay. Kadatang subak ka lang kakantay, kahiye kalak pa lang. Kaday na yung kata. Ngiling badan bok tang deh. Kilong shaman shra jangi, kita kasut hot tang hidup tak tangi dan tak amat tinggi sekali hi jangi. Kapa nadu anda yang thala burong ini kentai. La itu ini la burong la tak kenko sisa. Nadu anda yang kami la kenko. Apen kubur ini. Apen kubur yang tak burong ini ba. Hadu ki mention lang ki burong ini, bikini ki burong ini, ulok burong ini. Mereka syong sa Ani kay mangin kubur ladi. Mangin teres ito. Nakatahin ka mga nakabangin teres ito. Nilay ko di. Ngimsi yung mera, nginya siya. Kani kasni ko pengen mga niya kajing teres ito. Gikan kay saubang ko pertay. Ibalayak konjun Bangin liyo kunya kani kasni. Baka pertay enak sa alang kan ito ini. Ito itihok ng kintay. Bangin siya ni Oban ni siya yan ben ho ani ni siya yan ben ni kitay ko kasi yung hindi siya yan ben ni kitay siya ni siya la sa pag siya tidak siya yan ben siya nakabaya bulong kumta kalian mar kalian nilakan tayo kalian kapaskan nilakan tayo kalongyan kapaskan kabakadar ka jingkelmen. Dia nak takadang apa ang pibahakan ni kasi tunginya yang scan inya tendilan bangiwan ra ya kata kalawai ka bakhan kana susu ini ikentai kalawai ka bakakentai kalawai ka kentai kalaban em na kajusna minta bun sing itien tang su dan kajaka ka bakhan kenja ni sokti nilek phakrai ki khon jna itien ni phapuli ki khon seselong ini kan sangwai kumlo marwai tidak ada kejadian tingginya lek ban lek persya kata ban yokonya kata menginyo kata berkai jongi lang sa lang jongi ka basna ni Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.